amanhã receber, tem. Então é que eu já indo como. Ingo ipuku ve y se sua maldición wih. Arahaku. Hay que llegar por arupi lai kwa ina ni pe ye kwa ko o monye vamos a hoy kwa pante ha lleve uo monye. Para he pe sai tu aina. Ko anga mo ko pa etei kwa tipi ahowe peka. Arahaku. Platero wi o shivivi o ho tu petei tu wu aputaumba o mimbutu kuera o yo piha we chupe. Nyakuna o mo kishin I pura hei kuri unakani amonya mahe nhape araka ebe. Aje sape abo aki sape amirire pe buku itu he sapena oje kwa moroti honsa pe hakubo pa ume hi angwere kowaisha. Umi haratu karape omi kwaimbu ya kwera gupe guaisha onye nyuamba iyubote tupe hapetein arahaku nyande petu yokowa omo hatambaba isha umikuri karapera ka petein ura oye heshapo kava sa uyu paraun opta inye enguba isha petein uburana kane umiko gaterehe onyangare kowa Ongo hua puyoa impa urupuera omondei hawa tapiti atira ouva nara uvo. Ana wahebo uburana ka wasu kwarahu ame ambobo mokoi sandia ohe shaukaba ho opuntapununu piroku. Sheha umbe wekatu pe shemba eva. Ahendo aya albumo mburu ouva tabawi. Platero katu ombo upe imba eba wi hukwere putangu embotowa ku ombo uron waisha awede pesan